Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U aḓela nga mafhelo a vhege zwi nga tsireledza vhaswa kha u tsikeledzea ha muhumbulo. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha Journal of Affective Disorder u ya nga vhasedzulusi. Vhaswa vha vhukati ya miṅwaha ya 16 na 24 vhane vha ḓiphina nga khofhe nga mafhelo a vhege vha kha khombo ṱhukhu ya u vha na tsumbadwadze dza u tsikeledzea muhumbuloni. Ngudo yo rangwa phanḓa nga State University of New York na University of Oregon. Medzinginyo i itea ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽifhasini. Nga zwiṅwe zwifhinga hu vha na masiandoitwa a tatisaho, naho zwo ralo vhorasaintsi vha kha ḓi kundelwa u vumba midzinginyo. U pfesesa zwine zwa vha zwi tshi khou itea nga fhasi ya mavu zwi nga dzumbulula uri midzinginyo i nga vha khombo lungafhani. Tshigwada tsha vhorasaintsi tsho bveledza modele une wa edza zwine zwa itea nga fhasi ya mavu musi hu na midzinginyo. Modele wo ṱalutshedzwaho kha SIAM Journal of Scientific Computing u ḓo thusa kha u khwinisa u ṱola khombo dza midzinginyo na tsunami. Vhasedzulusi vho wana uri mapulastiki maṱuku a sa vhonali nga maṱo ane a tshikafhadza milambo, maisha na lwanzhe a bvisa khemikhala dzi sa vhonali maḓini. Idzi khemikhala dzi vha khombo musi dzi tshi ṱangana na tshedza tsha ḓuvha. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya New Contaminants yo ṱola tshaka 4 dzo ḓoweleaho dza mapulastiki: polyethylene, polyethylene terephthalate, polylactic acid, polybutylene adipate, co-terephthalate. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Northeast Normal University over China. Vhorasaintsi vha ri vhakati na u guda uri ndi ngani vhaṅwe vhathu vha ngei Brazil vha tshi khou tshila u fhira miṅwaha ya 10. Kha bammbiri yo gandiswaho kha Journal ya Genomic Psychiatry, vhorasaintsi vha ri vha ḓo vha na dzangalelo ḽa u ṱoḓa u ḓivha uri vhaaluwa vha zwi kona hani u konḓelela malwadze a fanaho na COVID nahone vha songo hayeliwa. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University ya Sao Paulo. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tsha tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri pulupele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho: 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.